Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 2, versikulo 14. Ngem agyaman iti Dios, nga adda ka ni Kristo, amang iturong kada kami iti panagbaligi. Babaen kada kami, iwarwaras mi tinabanglo nga ayamuom, ti panakaamuken kwa na iti sa dinuman. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Inlak makigupat. Amaganusar ka nagitigang ka na ito'y lugar sayaw. Amang, naka-retire kayon kas US Navy. San aya? Ala, sumrek tayon dit abalay, tagar mo sar tayo kit din. Apay, asino ka ay amang ay ayab kanya? Siyak ni Debbie, amang. Debe. Ay, awan anak ka agnagan iti Debe. Nasaglisi ka tayong lakaon. Sa di dati papanamantay. Inako ni Di pagadalan, lolo. Mangisursuro ak itan. Kasta aya, ay alagayam kaduami ang maestra dito'y balay da. Balay tayo kunam alolo. O alam, inakonwan, di kay ko mapapaanawa kada nanang. Manang, umayak man. Awanda, asino ka doon sa pinagbasak-basak dito'y basak-pupak. Ha? Ay, siyak ni Yvonne, amang. Ay, napanan ka di damanang. Napanday kay... Ay, kakambaw. Ay, amang, umayuman ilukat tiri daw. Ada nga min aba nga ipadiguk kada kayo. Mexican Adamot imam amang ilukat ni Taridaw. Ha? Nay, ada ka mga tipag. Ay, wen bayaw. Ay, naggapuam ka de. Napan ko linong jainwang ko. Ay, nangyagak iti ginitaan nga aba, bayaw. Ay, ado nga mintiin lutok. Iso nalagip kayo apadigwan. Ay kat agyaman na kaipag. Amok makaaduman itan ti karan ni amang. Ta paborito na dahi tayong padigom. Asino ka dahi babae dahi imay itay. Kasla Kastila tilangana. Kanyo ni ipag-ibon dahi dahi amang. Apay di yun mo. At dalahiyo a Kastila. Kasta aya. Asinaw ngagnagan iti ibon. Ni Ibon. Ket kabsat ni Devi nga asawa kamang. Dibay, ay awan balagip kang nagan iti dibay kan ibaon. Sos, sumuruman nga tanti kabaw na. Ang adda ka di anak mo nga nagan iti Devi kan ibaon amang? Ay, awan! Ay, apayaya tila damdamaga malaklakayan. Lolo, inton bigat. Ada pa pananda tatang ka ni nanang. Mapanda ka no agikap. Da kami ka ni Vina ti kadwayo dito'y balay. Katsiyak, di na ka di itugot. Saan, lolo? Ta saanan ang mabalin ti senior citizen? Iso nga agbati tayon tulat kanwan? Ay, di na gayam ipatpatag. Di nakbat kayak nga itugot ti Manila. Saan nga ijay Manila ti papananda, lolo? Mapanda agikap. Mabit lang inaksabatan ni nanang tanadagsan jay imot na. Ay na, pasensya kayo nung namalumanak anak kaawid. Nagbayag mo't ngamin ama puno jay jeep agpaspasada diti baryo tayo. Uray siyak nanang. Kasangsangpet kumat anagga po ija pagadalan. Nalaing ka karod ayabanan ni amang kan ni tatang mau. Adain sangpet ko a merienda. Napan nagpupok ni lolo ija silid na nanang. Nay, apay mat. Agpaspasugnod ka di manan. Agsipod ta imbagak ken kwa na amapan kayo agikap ken ni tatang inton bigat.
Kinunanamatan, aditay kanun ipatpatag, tadiyo kayat nga isurot. Ay na, pasensyaan tayo ni amang talakayon. Bayam, tasyak ti mangay ayo kun kuana. Amang, agbati kayuan. Apay, sa di na ti papanan yaw. Ingkam agikap ka nila kay ko. O di ka ipapaanawang agmalmalam Taawan kami dito ibalay. Pangaasyaw, di na kumapanawan ng may maysa. Ang mga nagsubli jay babae, tapno dumawat iti taraon. Ay, unay kayon ay amang. Saanen nga agsubli day jay ababae? Hello? Hello, Marlet. Oh, hello! Anyangay, kumusta ti American girl? Kastoy, ay amangan no agawid akinton kasangay ni Apong Pultak. Ay, kat nasaya at man tagawid ka. Ngamin, kailiw na kayo ni Lolo. Sakto lang ti agawid. Ngamin, makumikom nila kay ko iti negosyo mi. Kasaritak man gayam nila kay Pultak. Tadakid daw kan kwa na. Mabit lang Itad ko kankwa na to'y cellphone. Nakaturog mat ni Lolo, dito'y indayon na. Katriingam ibagam kan kwa na kayat ko makasarita. Ay na, pasensya kan. Ngam narigat no malukag titurog ni Lolo. Agungat no ririingan. Anya, nagwayaan itay nalpas naglamot. Di pala naturog itay tala kay Pultak. Ay buisit kiti. Kat anya karot ti maaramidak ngay no italaang makaturturog. Ibagam tuman nga rod kan kwa na, nga ibingayan na kami mat kadagiti mabati na asa ni kwa, inton pumusay. Kayat ko, dayta kumasular kan balay, nagtakdiran dayta mismo adagana ti itid na kada kami iti asawa, kan kadagiti anak me. Anya? Ay, agyaman sana na nang reng-reng jay rebuilding nga imawag itay. Sika talaga, Lolo. Kayat mo asawan. Naging tuturog kala itay agsarsarita kami kanimila. Ay, wala. Apay kapaw. Mapal kayo pailaan. Siyak agaw awid akaon. Anyat kayat mo asawan iti dayta nga naibagam, Lolo. Amaok jay imbaga anakin ka. Apatawidak iday ti sanikwak. Ay ngamdya ko manugot apok. Taapay mat ngay, Lolo. Kat nagado dagiti apukom iti tumang kandapan. Luwas sinaw nagiti na anaws ang mga awir itakanyak. Isuda nga raw di mang tawid kanagiti amay na sanikwak. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Amang, adto ti regalo kada kayo. Awatemon. Ay, agi amanak aninang. Kaya't mo asawan para amin kanyak na ito iniinang. Wen, amang. Kaya't mo kadeta pagbingayan kato'y regalok ninang. Ha? Kasi kamay, awanan ati kaninyaw kadagiti anak mo. Saanen, amang. Kukwayon dayta. Naggrocery idikalman ni Vina nga apo ko yo. Iso apara kada kayon dayta. Agawid da kunwan, tani, rumabiin. Madutawan ko na adeng. 99, amang. Kunak no 20 pailang adeng. Ay na, dandani kayon agsang agasot amang. Iso nga inton sumaron no abigat, kuyugon kayo ija ili. Ay niyat ko kijay ngay. Intay ipag na ti papilis yaw. Tapno makaawat kayo iti sangagasot aribo, inton kasangayaw. Ay,
Oray saan kuman Nay, apay mat ngay amang. Gaputa jak tumot lama pagnumaran day ta kwarta. Pag-aapaan dan tulaan day ta kwartak. Basta kuyugon kayon to, amang. Hello! Asino ka nila ito'y hold upper? Anya hold upper akon ko na met alakay? Apay, di na ka din mabigbig. Saan niya raw, Dante? Apay kaday ngay mawag ka, asaw. Hoy, si kalakay pultak. Di nakawagan iti aso Amangan no anyat maaramid ko kan ka. Apaman ama kasang petak dita Pilipinas. Inton aldaw ti kasangay mo. Di already kagaw-away no isaw, ansiset. Di ka tupay amaw. Di mo mo't amo ti bagbagay. Siyak ni Mila nga apo kom iti dapan. O anya, malagip na kon si kalakay Ay, di ka malagay. Sigay ta agwanawanak di taglawlaw. Amangan no ada kabusor amay saraong. Dito lugar mi abulbulibang. Babay lula! Mabisilak. Labanuga ka nagwanawan ni taglawlaw. Amangan no umay datakawan to'y kakaisuna balay na. Awa nagtakaw dito, yamang. Pagka nanuna ko matibalay tayo ngay. Dito'y kayo langin, amangan no may lugmam kayo dito, walang. Ay, kabalak pa'y! Di mo amo ay aasakti bang iladaulo ide ti linak ken kapya, ide bantay gayaman. Tatang, umay kayon ka ni Lolo. Naidasaran ti merienda. Oh, umay ka namang, inta nagmerienda. Nagluto jay apo koyo iti tinapay. Amang, inton bigat, inkay ka ni bakat iti ili. Anyat ko kijay ngay. Kuyugan na kayo amang ipagnay ti papelisyo. Tapno makaawat kayo ti sangagasot aribo inton kasangayaw. Ay, ajak kayat. Ni madam ti kayat kawa mang kadwa kanyak. Ngamsa na mabali namang. Anda trabaho ni Mailet. Bayan yun, no iso ti kayat na, tatang. Alang arod No, isot ko naman Numalpas lakit di adagos di papeles ni Lolo. Sumrigak iti kamalman na. Rumbang nga ipaayan tayo iti panawan ni Lolo. Bayat akadwa tayo pa'y. Kasalungay bakit? Ni Mailet ti kayat niya amang kuyog ken kuha na ili. Talaga akastano ang kabawon ti tao. Napili ti kayat na pagpakuyugan. Siguro No siyak, oray jak ko man umabot iti sangagasot atawan. Anya? Di mo ka di kayat ti sangagasot aribo a pesos. Si Kaman, asino mo't nga iti sana mangayat iti kwarta. Husto mo't jay ko na ni amang. Adin tumot lang mapagnumaran ti makaawat iti dayta kwarta. Tas sabalin tumot la at tao ti may ranranod. Wen nga rod, ken umdas tulaeng apagaapaan da. Hello? Kaano ka diti kasangay nila kay pultak? Nagalas day ta pa nagsasaom ka ni Lolo, Kasla saan ka di adal iti day ta pa nagsasaom kan kuana? Pudnumat a pultak day taalakay nga agom. Makaawid akto lang dita Pilipinas. Taanak ti para kada kami iti pamilya. Da kayo ti agom! Padasam ti agawid dito, ta mga yabak iti pulis sa mga ristarkan ka. Apay, kaano ka diti kasangay na? Talo a bulan, manipod ita, iso ti kasangay na. Kat di kayon to kumagaw-awid. Tawanan maalayo, tanalpas yun nga inala ti para kada kayo, idinapigsapay ni Lolo. Kaslan nangag ko nga nakasarsarita medyo silid mo idirabi anak. Ni Mila day jay tatang. Nimila ka di nga apo ko ni tatang iti dapan? Iso nga rod tatang. Tapay, anya ka no ti bagana.
Damdamagan namanan no kaano kano ti kasangay ni Lolo. Taagawid kano, taumay na kano alaan ti para kadakwada iti pamilya na. Naglaingon ngay. Inaladan ti para kadakwada at tawid da iti kapigpigsaan niya amang. Adan tumat aldaw ang makasarita. Tay parupak ken kuan at kinaagom da a pamilya. Hello, Inspector Palpalatok. Is this you? Anya ka din ti sasawam si kaalakay? Agkabaw kang aminan ka. Sino ka di dayta kasarsarita yo amang? Ni, jaybot gayam cellphone ni Mailet dayta. Yagyo kanyak ta siyak man ti maksarita. Agtay manaong. Hello, asino ka di dayto kapsat? Asino ka dit birbiru kanyaw? Ni Mila daytoy. Sika, asino ka kadimat, ha? Si kagayam dayta. Pudno ka di nga agawid ka inton kasangay ni amang? One, apay, at da reklamom, ha? Sika, pilo? Naikamkamang kan sa langmat. Iso nga awan karbangam kadagiti amin asan ni kwan nila kay pultak. Nagalasan ti panagsasaom iti katugangak. Hoy, agum! Nalpasyon anaala ti bingay yo kadagiti nagawan adadakal yo. Amang, adaak, taumay kayo digusan. Kan ilabak, dagiti nagmurngan nyo. Yakayat agdigaos! Ne, apay ngay, kat ne, nagdaga ang tipanawan. Agdigos kayo kit din tapno mapreskwan kayo mat. Dak nga ron kayat kakabutan ko ti danaom. Ha? Bayamipag, siya akong ti makisarita ka ni amang. Alakit din, amang. Siya kung timang digos kada kayo. Ngamin, adda umay asa nga iliyo. Siyak ni Mayla, Lolo. Naragsak pa nagkasangay yo. Oh, ato iti regalo kada kayo. Ariya, manakbasang. Asino kay tayan? Kan anya ka din ito nakakabili ti kartaon. Siyak ni Mayla, Lolo. Syakmat ni Mailet, Lolo. Lokatan yun to, inton madamdama ta regalo yo. Alaan kayo iti ladawan. Ken puyutan yo dagiti kandila yo. Agbilangak iti talo, Maysa, dua, talo. Puyot, Lolo! Happy birthday, Lolo! Happy birthday, Lolo! Kablaawan ka itinaragsak a panagkasangay mo, Lolo. Mabigbig na ka di. Asino ka aya basang? Siyak ni Mila nga apo ko yu itidapan, Lolo. Nakayo gayam tinanggam-gam kanagitira dumasan ni Kwak. Saan itan, Lolo? Nakaamiris kamin. Kat isublimi dagiti ginamgam mi asan ni Kwayo. Sanay, kukwayaw. Kitaramatan niyo kumay tinasaya atway. Ha? Ay na, agyaman kami kada kayo, Lolo. Kat di kay agdanag, tatungpalon mi day taapang magbagayo. Kat pakawanan dak kuma iti kinasabrak ko ang makisarsarita kada kayo iti kanlabas. Agsubli ka ni Jay America, apok. Napakawan kayaw. Agyaman Lolo. Ngam saan kami nga agsubli iti Amerika? Dito'y kaming Pilipinas. Tamang ipatakder kami iti basit a negosyo. Tatulungan mi daan ti Debbie ang mga sikaso kada kayo. Di kayagdanag, Lolo. Manipod ita. Agbalbaliw akon. Saan anasaya at ti tao nga agom? Tadinto agbaligi iti odina, kan saan anasaya at iti imatang ti apo. Papagayam, ditahan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Nicanor. Iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Roger Ramirez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hinta ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Ngarod, mangted kuma ti tunggal maysa, kas agubog iti puso na. Saan kuma sakit tinakam na, wenno mapilpilit. Taayatan ti Diyos ti mangted asiraragsak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Lakay, nangalam da ito insangpot mo amanok. Tara ka ni nanang, tiniliw mi kinitatang, tapno adda si daem. Nang tiliw ka iti manok ni nanang? Ala, amang nagungot. Nagpakadakmat kinitatang? Amo mo't ti ugali ni nanang mo. Amo na mat anaganak ka. Iso amasapol nga agsidaka iti nasustansya. Ala, mabitlan. Tainak parchen da ito'y amanok. Apay ngay, kasla kurang meten to'y taraken ko amanaw. Awan jay may nga upa apalpalok maga. Napananan ngay. Lakay! Oy, lakay! Lakay kanaur! Umay ka man ditaw! Apay aya. Dapay nalpas di paparamid mau apaginuman dagiti manok mau. Kurang meten da ito'y taraken ko amanaw. Ay kasano ako kurang met ngay bagbagam. Awan ti maysa. Sapay jay palpalok magak nga upa ti mapukpukaw. Upa, kunam. Jay atindog ti sipit na. Wan, dayjay! Ay, sus. Ay, jay sugar-gar ti dot na. Wan nga raud! Ay, marurudak! Nagadupay lati sa lutsud mo. Tinuin may tiniliw ni Roger nga anak ta iti parbangaw. Apay ati niliw na! Ay na. Naglaingan nga umay lataag tiliw iti manaw! Ay tangiwat mau, nagpigsala unay. Ha! Apay ngayon palubos mo at tiliw na. May sakamot alaklakayan. Ipabarangay kayon tubay. Ay tangiwat mau, nagpigsa. Ipabarangay na kamay, kapamilya na kamay. Wan! Karaman ka, takakot sabada kagayam. Impalubos mo latan at tiniliw da jay manukaw. Di ka kadiagim imot, tasaan akayat ti Diyos ti imot. Laglagi pamkuma. Ati saan ana imot, kayat ti Diyos. Oh, sigin bakit? Igupam amin adigo day ta inlutok amanok. Tapno mabiit ka apumigsa. Ay, napsog akong lakay. Nagadutikinan ko. Ay, nariingan ni baby. Mabisin man nga tan. Ala, paggatasa mo. Wan, mala, agdedikan anak ko. Adan sa bisita. Dagiti siguro kabagyak dagita. Nakunada nga min akayat da nga umay kitaan ni baby. Mabitlan. Inaklokatan tiri daw. Sigurado nga isudan dagita. Wan lakay, ala, ingkay lukatiri daw. Bakit? Ayan nga iti bisita. Papaayaban ta kay di barangay hall. Ha? Taapay. Nagtakawak ka no iti manok. Nagtakaw ka? Tingay manok ni nanang at tiniliw mi kinitatang. Diyan pasidam kanya. Wen, manok ni nanang dayjay. Ipabarangay na kan? Wen ka no nga rod. Ay, babawi ko na anang tiliw iti manok ni nanang. Ay, naminsan tala ang anak sida iti manok. Ita, ipabarangay da kapay. Kat mismo nga inam.
Di ka lamabayin iti day tangar aramidang. Bukod mo a pamilya, ipabarangay mo pa ay. Ay, agtal na ka. Agsasango tayo, ije barangay hall. Ay, kaan anak di manugang mau. Apahay, di mo mapanunot akasapulan na tiagsida iti nasustansya para iji apukot ha. Ayawan bibiyang kaw, nukaan anak na. Amo ni Roger nga aganak ti asawa na. Apay asaan anagtarakan iti manok. Tiniliw na kiden di manukaw. Isukit akagurgura da ka dagiti anak ta. Kapo iti daytang ugalim. Sumardeng kan. Kanayon ka maabagbagaan. Di ka madungag. Ay, nalas tati ugalim. Manok, iimot mau. Ha? Imutam pa ita anak mau. Kan anak pa'y ni bakit na. Agtarakan damot ah. Ay, kunak panankan ka. Di ka imot. Mangted ka nga gubog di tapusom. Tapnaw, maragsakan ti Diyos ken ka. Daklaim pagarop. Takgal gayam apakabasulak ti panang partik iti manok ni nanang. Ay, pasensya mo ni nanang mo, Roger. Medyo adakap-kabaw na. Talaga kit di nagalas ti ugali na. Sa bagay, hindi pa ilangan na imot ni nanang. Uray kada kami nga anak na. Ay, sapay nagunget-unget iti sangwanan ni Kapitan. Sana mabagbagaan ni nanang. Awan dengdenggen na pulaos. Sana bali tatang. Sukatak di manok ni nanang. Baybayamon. Nasakit tinagam ko. Isupay nga inak tinang ipabarangay kanyak. Nagadubot ang dagitatarakan mo, amano, Maritese. Ha? Naksayan kit din ay iti maysa. Tatiniliw ni Roger nga anak ko. Nadamag ko nga rod nga impabarangay mo, gayam. Wang, tapno agnakam da. Nagrigat agtarakan. Umay latag tilaw. Nagungungot ka kano, hindi nagsasango kayaw. Ay, permi ah. Wan ngam naganak mo't gayam di asawa ni Roger. Iso anang tiliw iti manok nga impasidanak ni bakit na. Nagtarakan damot ah. Sa bagay mo't kiti ah. May ruwamday ti kastang aramid da. Ay na, talaga anak ay ayat dagita manok mo, Maray. Ay sus, naglulukmod da. Ay katun amaray, kano igagatangak dagita iti feeds da. Aya, san kaminto pa'y nga agsidakin nila kay ko iti manaw. nay, apay nga itasaan kat nagado ti tarakan mo. Papaadwak ida, Maray. Ha? Ay, anya nga iti serbi nga agtarakan ka, no di mo matgayam si daan. Diti kayon amangan, tatang, tagimatang ni Roger, itinaimas asidaan tayo. Tatang, karni ti baka ko naman. Ay, uwan man. Dito ako namangal daw. Tamaw, awan ramraman ti dinengdeng nga inluto ni nanang yaw. Ni nanang nga talaga. Magadaw ti paparamin na kanya kapag inuman ken panganan ti manok. Di na mapagsidaan. How? Ket, dito'y kayo nakanayon amangan tatang. Wan nga ro, tatang. Ilakaman kayon, tunggal agluto ah. Apay! Napnapan ang alaklakayan. Ije balay da Roger. Tanya tinapan mo inaramid dita. Di ka lang mabain. Ay sana kakasken ka. Awan, ti aramid ko amaday. Iso sa nakarumbang amabae na mapan ije balay da. Inkaki di ba nga Nanganak ije balay dan. Nakipangan ka pa'y? Ka-will ka makarod ijay. Sika, mabain ka taim imutam ida. Ay, sumardeng ka! Ay, inak pa agilad tanab sugak. Ay na. Ay, nagbayat timbangan ije balay da Roger. Ta nagragsak kami ang nagsasangaw. Di pa'y pumasyar dito'y balay ni nanang mo. Awan serbina nga kakaaro ba tayo? Talaga kasta ni nanang ko. Saan mo na namnamaan nga umay dito'y balay dayjay? Kanayonan nga umay mangan dito'y balay ni tatang. Asino nga iti kalangon ni nanang? Agmay-may sa isumat ti kayat na. No ngay nga tatay kay kaniti si daon na. Saan namat lang nga awatan? Dayjay pa iti kunam. Dayjay, umay manan ni tatang dito'y balay. Isudeta sumungad Agmay-may saman ni nanang di tabalay, no kasta. Ay, no apay nga min akasta, ti ugali ni nanang mo. Nakaung-unga.
Kumarites Anda umay ko ibagakan ka. Nanya dayta. Ada nga min dua manok anatay ang nakitak di taro bayan may. Amang ano manok mo dagi jay. Anya, dua amanaw. Wen maray. Ay umay mo mankit di kitaan no manok mao. Natay ko nam. Ay saus, amangan mo't no adda ng pang-or. Ay, panagkunakat saan. Tidakas na. Nangag ko iti radyo nga dagwarwaras asakit dagiti manok. Anya! Basta dalat ta kanon matay. Kat nagparta kanong agwaras day ta asakit ti manok. Ay, may busen ano kasta dagiti taraken ko amanok. Sapay nagadaw. Pasaray saan kami ngagtungtungtong iti inayaw iti balay. Nagitimo ngamin manok tas asikasun na. Ket, dito'y kayon balay ngagyan atatang. Iso nga roda kanayo na dito'y balay yaw. Bayan nyo ni nanang, tayo ti pakaragsakan na. Tiagmay-may sa dita balay. Diyak kumamag kaya ta panawan ti inayaw. Diyak kaya ti ugali na. Saan mo't akas ta idi ubing kamay? Ket, nagbaliw mo na. Ay, itapay abim maka, ita nagbalaw. Tay kunada nga roden. Uray pa'y no kasano ti kinaado ti kwartam, no bukod mo a pamilya kat imutam. Napaidam mat ken kaniragsak, ken saan mo latta amarik na dita pusom, nga uray iti kaano man. Awanan, inino ta na matmatay dagiti taraken ko amanaw. Napistidan. Anyat kunam. Di na ka dinangag. Kunak napisten dagiti taraken ko amanaw. Kinaimot mo daytan. Ulos mo nga minadi mo kaya tagpartay. Anya nga ita di napistidan. Sapay pinakpakan kan tinartaraken ko idaan na imbag. Ay, awanan na dagiti dungdungwam a chicken mo. Wara ka. Day, apay makder ka. Sa dinumanan ti papanam. Mapanak iti balay da Roger. Panawan naman dito'y balay. Kaya ita amot ti kaya mau. Tagmay-may sana ya. Asino nga iti mangan iti lutuak inton madamdama. Ipapel mo amin ano kaya mau. Tamakipanganak iti balay da Roger. Napistila nga roden dagiti manok ko. Panaw-panawan nakpay lang. Di umay ka no kaya mau. Yan ada yung ngamin ti bagim ka dagiti anak ta. Kaasi ni nanang, no napisti amin dagiti taraken na amano. Kasta mo tinako na ni tatang. Sakot agmay-may sapay dita balay da. Bayam. Saan mo't amabalin abay-bayan yung latta ni nanang yo? Tanya ko matikayat mo nga aramidak. Kakaduan. Anya? Apay nga aramidak da ita? Kaasi mo't. Aglidliday ita ni nanang mo. Oy, di nakman ibaon ama pa ni Jay. Dagiti kakabsat ko ti mapan mangkadwaken ko ana. Kasano ko ma, kat adayo ti nakaikamangan da. Sika ti asidag. Ada trabaho, jak masango. Anya asaan mo amasango? Kat kaaruba tayo laang man. Nasakit pa ilang tinakam ko. Gapo iti panang ipabarangay na kanyak idi. Wen ngam inamlat ta. Uray anya pa'y ti araramidam. Lakay, di ka agimula iti sakit tinakam. Saan akaya ti Diyos dayta? Ti aramidam kit di, pakitam iti nasayaat. Tadayta ti pagayatan ti Diyos. No pakitaan da ka iti madi, supapakam lata iti nasayaat. Tati Diyos ti mang supapaktukan ka. Ingkan mabiit ka laang madita balay da Pambaramon amang tad iti si daon na. Nagadua pang ibaunam kanyak. Day tapay laang may. Nagrigat nga aramidan. Engkakit din, kas itinakon-akon lakay. Saan ka nga agimula iti sakit tinakam. Gapota saan anasaya at dayta. Ay, sige man langan. Kun konsinsyain nakmat ngamin. Ay, awanan. Naibos amin ang dagiti manok ko. Natay daminan. Nanang. Ay narudyar anak ko. Naimbag tayo may ka dito'y balay. Makitam ka day dagiti agkaiwaraan na tayo amanok ko. Nagsakit tinakam ko. Ket, nagtarakan kayong tumanan na. Inted ko lakuman kada kayo kinibakit mo. Tas hindayo lakuman.
Inday nga rod. Ay, sindabil ako man kin ni tatang mo. Isopay kit di ati panggurguraan ni tatang mo kanyak. Tadyak pinagsidsiday ti manaw. Mga nusaan kayo payanangan. Inyalaan kayo iti kanan niyo. At tuyo, Ni tatang mo nga ay. anday di balay. Kaya ayam na dagiti apo ko na. Umayak tuman mo ti di balayaw. Diyak pa'y nakitkita ti apo ko kahit. Kat umay kayong tungamin ha. Awan mat timang laplapad kada kayo nga umay ije balay kat. Ay, saan nakadi akagura anak ka? Apay kumakagura kayo. Di inaramid ko iti, anang ipabarangay kan ka. Lipatin yun day jay. Ala, tumakder kayo ditan. Ingkay kat manganan. Apay napanan ni Roger? Napanainit ka ni nanang iti kanan na. Awatan na nga ta. Bareng awaten na kat kanan na. Kinunag nga to ti pride ni nanang yaw. Kunak nga rod, akong binsiran na ni nanang nga umay pumasyar dito'y balay. Oray sagpaminsan. Patsem, no kaya na? Naliday ngayon ti biyag ni nanang dita balay yo, takanayon yung mat apanawan. Ay, naliday talaga. Ngamisumot ti kayat na mapasamak iti biyag na. Oh, anya ngay. Kinan matlaang ni nanang jainted mo akanan na? Awan, kinan na. Kat nabayag kami nagsarsarita. Anya ngay kinagsaritaan nyo? Binagbagaak Imbagak nga agbalbaliwan. Tapno naragsak ti biyag na. Imbag no denggan na ka. Inawagak dagiti kakabsat ko. Kunana nga min napagawidak ida. Tagre-reunion tayo kano. Ay kat nasaya at no kasta. Imbaga ka dagiti kakabsat ko nagbalbaliwan ni nanang. Tinapatag, nakaamiris ni nanang, katagbalbaliwan. Sige, asikaswan nyo, ti may papan iti reunion tayo. Lakay, saan nakmutan apampanawan dito'y balay? Wala. Saan ka pampanawan? Nakaladlad ingit tagmaymay sa dito'y balay. Ita mo mon. Wan, ay isumuro takman matkan kainton bigat. Numapang ka ije balay da Roger. Ay kiuna. Umay ko kitaan di apo ko ta. Wan. Kayat na no siyak ti mga wirken ko na. Nala umay ka. Ray awon taman ti kayan anak nga apo ko ta. Ay, mabainak lakay. Ah. Gaputan na imutak kadakwada. Day ta ngamin ti ibagbagaken ka. Naimot ka ngamin iday. Mangted ka kuma. Tay agumpog iti pusom. Saan kuma nasakit tinakam mo. Weno day tay mapilpilitan ka. Taayaten ti Diyos. Ti mangted asiraragsak. Lakay. Luway, narigat ti agimimot bakit? Umadayo ti grasya ken ka no naimot ka. Oray pa'y no kasano ti kinaado ti kwartam, no bukod mo a pamilya, kat imutam. Di kanto makarik na itipod no aragsak iti kaunggam. Papagayam, di tanti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.